chibai vek ule tunrum chu ZPM thuthar ZPM thlop tu MLA ten Assembly Speaker Pularin Liana Sailo Nena voin lama banna an thelu thule ZPM chikata tuichong biala ding tur anti fel thu hi toite in soite ang kan content masalama kan soito angin ZPM MLA anga kan ngai ZPM party thlop tu MLA sangni som pariat in thandona ZPM party in Election Commission of India atanga recognition an hu man tak lawa wanga independent candidate anga nomination file MLA thantlin tak ten banna an thelu ve angai don nia alan thu kan lo soito ang khan voin khan heng ZPM party thlop tu MLA te hian Assembly Speaker hna banna an thelut ani voin October ni som sang ni som ni pathum thole nia ZPM party thu chua in atalan dan chuan ZPM thlop tu MLA panga po vanlal hlana MLA Aizol Not 1 Dr. Vanlal thlana MLA Aizol Not 2 Pulal chuan thanga MLA Aizol South 2 Puvel Zai Thanzama MLA Aizol West 3 le Pusilal Soivunga MLA Aizol South 1 te chuan Assembly Speaker Pularin Liana Sailo Nena MLA anni na atanga banna an theluta Assembly Speaker hian an banna thelu hi alo pom sakngal thu chua siamin an talang ani ZPM party thu chua in talan zel dan chuan heng MLA panga te hian danin aphut anga MLA tanga banna thelut anni a kumsang ni som pariat MLA general election dona ZPM in Election Commission of India hne na tanga recognition an hu man tak lo wanga ZPM support independent candidate adinga tingta te anni a tuntrum sangni somni pathum MLA general election lo om tura hian an bial nga ya theu ZPM official candidate ni in anding le vek don ani anti heti hian komin in thlan tur kai hnoya MLA pasari in banna an thelut ta ti na ani a October ni thum sangni somni pathum thole ni khan palak bial tu MLA puketi rau kho Congress MLA nilai chuan banna alo thelut to a MNF ticketin abial ngai palak biala ading non le don ani MNF party in an minister ni thin an party atanga an bantak siha bial tu MLA nilai Dr. K bai chua chuan October ni nga sangni somni pathum khan Assembly Speaker Purarin Liana Sailo hna internet card langin MLA atanga banna alo thelut to boka October ni ruk sangni somni pathum khan Assembly Speaker hna internet card langa alo thelu to lekha chu Assembly Commissioner and Secretary Pulal Mashwaya Zote hna a copy ape ani Dr. K bai chua hi kumin sangni somni pathum MLA in thlan puilo om tura BJP ticketin abial ngai si habiala hian ading le don ani voin vek khan ZPM hian tuichong biala an candidate tur anti fel thu chua siamin an ta langa ZPM party thu chua in atalan dan chuan voin October ni som sangni somni pathum thole ni hian ZPM chuan tuntrum MLA general election lo om tura ta na bial somthum pakwa a kan candidate puan to baka kan la puan velo 36 assembly constituency tuichong biala ZPM official candidate tur kan tifela he biala ZPM party candidate tur hian Sri Santi Jiban Sakma son of Ranga Chandra Chakma ex-CEM CADC le Chakma Autonomous District Council ZPM President nilai chu ruatani ti in thuchua an siam pichong biala ZPM candidate tur Santi Jiban Chakma hi District BJP President te po lo ni to in MDC a Chotapan Suri biala tanga thlantin to CADC a Chief Executive Member le Vice Chairman Planning and Development Committee mo phurna te po lo chel to ani thu ZPM thu chua hian an ta langbok ani